sve ljudi, dobrodošli u ovaj video. Danas smo u Andrijevcu. U banji u Pati. Ovdje su svi znakovi koji vode tamo. Ja sam malo bio zbunjen za izvor Knjaz Mihajloš koji je tamo. Znate li kakva je tamo voda? To je voda da te to je ona kisela voda Knjaz Miloš. Stiskate za usne i tekako. Znači, ovo je deo naše ekskurzije i ja sam bio srećan za tu ekskurziju. Danas je sreda kad ovo snimam i poneo su neke grickalice, torbicu sam poneo, slikao sam se sa mojim drugarima, a ovdje možete čuti trube, ali ono što je bilo najveća prepreka meni, jesu bili Kinezi ti što prodaju. We are the People's Republic of China, made up of 34 divisions, you'll learn them when we teach you. We're the People's Republic of China, municipalities, provinces, regions on the agenda. Te kineske stvari, te igračkice, to ja nisam želeo da kupujem zato što ove prošle godine nisam dobro prošao sa time. Tako da ja nisam koristio te igračkice, nisam kupovao, ali ipak je bilo privlačno malo. Ja sam pozajmio jednog mog drugog 100 dinara, iako ja ne kupujem te stvari, ja sam, dao njemu. I ja sam kupio neke suvenire, kao kupio sam jednu, kako se zove taj krst, što se stavlja oko vrata. Ovo je već trebalo biti odavno okačeno na YouTube, ali bio sam u školi i nešto, mrazilo me, ne znam zašto. Ok, video sada mi, doviđenja, hvala vam što ste gledali ovaj video. We're the 23 provinces that are within China. These are our names individually, listen close and remember what you saw. Da, vraćam stari intro, zato što je bolji i želim da napravite i lajkujte ovaj video ako možete.